aden timpaling aden mulih dine dusenya nyuluhin benah pelene ngudah adi gares mamede enggalan ngamros ngalen dewek beli tua hamone berjalan terus nane nejani mejalan suba adik ngalik jalane pedidi aden timpaling aden mulih ngudah bawa basang adine dusenya nyuluhin benah pelene ngudah adi garis mamede enggalan ngamros ngalen dewek beli mirip tua hamone berjalan terus nane nejani mejalan suba adi ngalik jalane pedidi ulang tahun adik sayangan beli nejani beli teke kotongos adine boya kado ni keteng-teng beli nanging tresna sane suci sujati legelian kena he monya poteng jani
nadi pada girang bercanda. Mogi anak adi maurep mangga ela kancan pikayun becek sing kerasa galahi menjalan dina kala lampu lilin mekejang mati sing medaya adi makin jani tut sada ngecuk ipin tiangi. Tenjani ningalin raga nadi pada girang bercanda. Mogi anak adi maurep mangga ela kancan pikayun becek sing kerasa galahi menjalan dina kala lampu lilin mekejang mati sing medaya adi makin jani tut sada ngecuk ipin tiangi sing kerasa galahi menjalan dina kala lampu lilin mekejang mati sing medaya adi makin jani tut sada ngecuk ipin tiangi. Sarimi menkudiang jani basange tuaremisi ken bentiang mudayo apa tiang tusin mati mekento
tiang jani mau kita suge. Apaan tenang tusen terus ngenahan mutang. Aduh jero tulung ninjo dewek tiang. Sebilang wai makane tua sarimi menkuyan jani basange tua remisi ken bentiang medayo apa tiang tusen mati mekentong. Cinga kentian Nuna sampuro Tuaro sido ngemang apa Hidup kewa Bulas masih mau alastika Yang tadi tage Tiang jani mau kita suge. Apaan tenang tusen terus ngenahan mutang. Aduh jero tulung ninjo dewek tiang. Sedina mesiram tuh segelayu umpamanya sayang tiangnya aneh jani ni kesampun bukti tresnane banyak manis ne sekadi gula dan sida pacang bengang sapang disirap pestata keipiang hendak sang surya keingetan kewa bendian janilah karung sapang mogi kena adi pada rasa yang beli sekadi bunga lan kumbang-kumbang dan sida jani kepala sang
sang surya keingetan. Dewa bendian jadilah karnum sapang. Mogi kena adi pada rasa yang beli. Sekadi bunga lan kumbang-kumbang dan sida jani kepala dewa bendian janilah karnum sapang. Mogi kena adi pada rasa yang beli. Sekadi bunga lan kumbang-kumbang dan sida jani kepala dan sida jani kepala sauden minam nandang memadu kasih nyinayang rasa liang di hatine. Gitu masih rasa yang beli tak kala adi di samping mirip sayangnya pudin bumi dingin dosen juga sayang wire hangat adine rasa yang beli kena melayang mekabar mengindang sesukat adi dadi kegelane nyodengang nyalan mesoma apa membukti tresnane sujati marep adi kembang di hati.
Apa ngebukti tresnane sujati marep adi kembang di hati. Membunga-bunga kala bertemu ngajak kadi Pajang jegek Australi cungo mancung ai beli kasmara jodi wastana dine mekenalan saling jabat tangan dudure saling timpalen kangin mekau kerasa aduh satuane ngan sang ngejohan tanpa sangka beli ucapan sayang adi makanya manis tur nerima tresnan beline suci jani adi sampun mewali tanpa besar ketiba ken beli apa buen lakar mekabar tresna ilang sejoh tos adi kala bertemu ngajak kadi Bajang jegek Australi cungu mancung ai beli kasmara jodi wastana dine mekenalan saling jabat tangan dure saling timpalen kangin mekau kerasa aduh satuane ngan san ngejohan tanpa sangka beli ucapan sayang manis tu nerima tresnan beline suci jani adi sampun mewali tanpa besan ketiba ken beli
tang je nunas ide ring ide yang widiwasa sida matemu mangerayu.
Nanang sepermata
Bidan saja tiang ngelah tunangan, anak bajang nanging bajang pingitan. Sebilang nganggur pusing ngetain man kesempatan, ulian bapan adine milu ngeroman. Nanging ento kisah tiang nebidan aneh jani buen ngelah tunangan. Ya diaston ya tusing anu bajang, nanging tiang saiman kesempatan megelut mecumbu dini mesra-mesraan. Ya diaston tusing bajang bakat anggon tunangan. Subetawang ngadi janda nanging beli masih demen. Subetawang ngadi janda nanging beli masih doyan. Sube pasti ane janda liung ngelah pengalaman. Sube pasti ane janda pusing kel ada tandingan. Nanging ento kisah tiang nebidan aneh jani buen ngelah tunangan. Ya diaston ya tusing anu bajang, nanging tiang saiman kesempatan megelut mecumbu dini mesra-mesraan. Ya diaston tusing bajang bakat anggon tunangan. Subetawang ngadi janda nanging beli masih demen. Subetawang ngadi janda nanging beli masih doyan. Sube pasti ane janda liung ngelah pengalaman. Sube pasti ane janda pusing kel ada tandingan. Subetawang ngadi janda nanging beli masih demen. Subetawang ngadi janda nanging beli masih doyan. Sube pasti ane janda liung ngelah pengalaman. Sube pasti ane janda pusing kel ada tandingan.
kejang nirguna pesan rasa yang hidup pejani setata namuang sengsara setang peguna balik hidup di gumine sepalanan jani subah lepas uli bui rasa dot enggal ketemu hati buka mengipi rasa tu sing percaya ngepukin hati subah kejang apa nirguna pesan rasa yang hidup pejani setata namuang sengsara setang peguna balik hidup di gumine sepalanan jani subah jegege bas keliwat memodal Vespa liu anak ngedotan nanging wareng je ada makata ni jani sube zaman Jepang ngalih gegelan harus memodal sedan modal tampan rayuan itu sing tresnane majalan walekang wang adeng-adengan dejenutin anak kelianan depang suberagama tilasa doi lo putu desangat ilong nguguen gerimek yor munyini ento di magane sangilo ragu teken kesnan baline sumpah mati beli bani yen mula sangkane hidup sambil melekuk bangkel wareja gengsi teken tuntutan zaman aneh penting ira gemeliang dia ni jani sube zaman Jepang ngalik kegelan harus memodal sedan modal tampan
layuane tu sing Dejani super tresnane majalan walekang wang adeng-adengan dajenutin anak kelianan depang suberagama tilasa doi lo putu dasangat ilmu kuen gerimik yorum ini ento di margane dapasani lo ragu teken tresnan baline sumpah mati beli bani yang mula sangkane ulu beli kadiwi dedari manis kenyama dinengan nyudang hati meke siap dewek beli kenundu kejani buke medagang kasur na elenam pedang ragan adine dan jelas hati adi ninggalen beli mejani sube adi lai bang timpal kengkenang jani ban beli medaya selingkuh hadi saling ke makuranan matunangan subaka keto lungan balingale anak Allah alenan ya dia pen jaya tuna ane penting pada tresna sorry adi ragan adine dan jelas hati adi ninggalen beli mejani sube adi lah